whole hope about fully Jesus Christ na balu Great Commission ji Dr. John Stott, late John Stott na ita the hang if we church see double identity community how it really anakam baba number one sina we come to Christ in worship to Christianity tum na ra jang ji than khira sa gle ka ali ra khorum vai ba mi ka khanili we go for Christ for missions khara ji matang sak mani kha wa vai wang ali hora pang shapru no resources no ka tong ji and a blessing mi laga chui blessings li thani nung kun ni yang la ma pam pai ne kai tum tong hi ba lung ki sne ki ba ji ana hang hai li je na itum li itum we local church ni le le itum tong hi tiang le hak le i ba da stress sa le ngai pa ai sia sak nai ta pe sang len ta missionary ma ju horam ne ayar mission bang siam sa phok ra rang ne o chim ni kha ari chang ba o ja silong hi Tangkhul ni ai na pro ni sim sa da le ni sia pro sim sa le ar mission hi ta da sak sir rai la ga bat khai than mi chi pai i tum ga tong ki tio kha ma lem ni kha church a sai ra kha na hi mission we out here sap tung ro ki pa hi church we ka thana sa da i tum thai sir ki chai di Jesus Christ li ra sang ga hai ya ki tum bigli Jesus Christ we mang la church na ni yur la ga ana kami talent je nam so da ana ru church ri sang sakres matai sang sakres kha matai ga sang ga ji we alung ji li ka tha da matai sang ri round with partly mang la ka thara jin na kami talent ji it na skillful sala ai na shikjin khani ni ji chang ri ji chmai na church li le da le ra chang kai member ko to ngai hi mang lak sala lai chung ma thiam le la awi sak thai ap wa ta le sa khum re it na pha mi ka ana khala du chung ma chok ka khi ka ma sa ka thai ga ji ma le plong ni ta ni ngai tha la ai na khang ha ni he no pok la ga ma tan tu ai na ham ga khang he no pok la ga ada itum li ri ra na bre shi sa khai wi chi li khi pa li kha ta da ma long bu sok ka khi ga sa la ga stagnant sa la khle mi rin ji ma ring sa ai le ge chung wi kring wi mi rin ge ji pa ya mi ga sok mi rin he ni thai thai de chen ni shi wi local church wi adum ji li issue with church li achu mangawa akai na lum la kai na chat le ka chu alum li ka chi ka thana aning tong lai na he chu chang lak le re chi area mang ling area na te te le la sa lum lak le ka la sa le sia sa la la tam la ka ni ka sang lai na la sa no ma so le le re lan li sang sang le ka shan ko le ka ning tong la kai na how ka phok le Barnabas long mi tha ta kami ma so la chang le re si maning ka church ya tada automatically disuli chang ha with the mahak sang pai fine to Krishna it the responsibilities me the no we mirinli church of with members alaga tong mai kap ka chiping here ia ki kama sok la piu jili tada rapam laga tada ili rawi tu jila tam chithai sheba la sami tada ili entertain sa khami ki hi ka tong ne de phaning kha ji Vareshi la nau shi nau ning ko kha vareshi mature sa hai pin ba nawi mature ka sa wi chang ji ka jen the ra kla nan na ka yak kham mi sok ta le kla ji nawa tam nawi talent nawi lan ta da kle ka tong ya mi sok sa kla ji na mang la li kya ka shang na mang la li kya ka rer ka ji jen the ji jen church size ma number ma mai na la mani ka le ta kle wi lung ji li mi kya khna involve sa la kashaben da maximum ne involved sa hi pai male ma da paisa ma khmi ji ong le mi phur ma chi ban he ka thala la ana mi ka pai apong ak le phur wa ne chi pa chi pastor na than je na hi le da khle ya ka than pi na bi tu la alert sa gi sai de na ga mi pi li barakli tu na hi ta sa lo ka pha ma ka ta pi na at pastor pi la khra la pi la ta da isim li chot fai sai da hang de le ra ka mang la ni ro song man ka chu opportunity sang ka pang hi privilege sa ka pi chao ki then it we be rin hi chu i mi ka sok mai sruk ja le la ka mathang re sang ga ji rau ka phning nei ka ji pa ji itum mam lai se itum li rirana ina the church asambu anuli am tor continues after the ta ra sang na sak la ka
itu mudah sang hili anami dah le gift paji cili matai me kar jah jah fruit paji manglawe lemet gift pali manglawe athe di nama matai beji imam lain sangai ne acu beresi ke cungna nawi gift fish jin laga kamu ho sam ke pangagai nahi canda mui beresi na kau nak kai right kami ji beresi ke cungka mipina kau nak phong kami gitu, canda mui kau lah kes, hikata thahi Korean preachers li, pui isla, Bible lekang pon ka, nasili gift hikawat le do, nasio gift sang lah kesla, ka asihi manglali nanui nau da asili anganau bos, kanganong rot kamarat ma, gift pa sang lah, ka manglawe atei bacia, mamatei cuma, ida cipacili church kangacan. Jadi church akui manglarin hili gift hi cicin pelung kiksin ka gift cicin dak lewi target goal batia nana siapa sa dak lewi pasilila maturity process li kui balaga mature cha kan sa manglaw attain kan sa kasi pahi hina kama taya sauda itum the than bing tong nala hi aware sa tar ka sa ko arwi na khang thada manglawi gift chung dali thui hai mi khai hi manglawi gift in amaram salaga a sui thui hai bai lang so thui hai ba ko ngamar thui hai ba ko chena manglawi gift here ma thala kai chin daga no wi bang maning manei ke si party tum ni sir chena variation selfish masam ni bi raw mangla na chang hai nali kami gift here not for yourself but for others benefit for the edification of the church Gimana? Nawi maning si pa chung say laga itu mui church ida kita ada birana hop mi khai church kita ada function sasi kita ada jadwal si kistan hiwi government we matangli new testamently tada detail salam ina church we governing system di tasar ko si masang ni how ka pok le apostles being later cover chanja mui church we tada council Jerusalem li chapter 15 book of Acts li kachangji hili kharnau ping le suddenly ka consultation ko kui ki pai church si mathang chanja mui Antioch hili church ho pok atamji Jerusalem li le le bina intentionally job arai tum Antioch li talaka pau ta ha sok de ma ho pok man church chili rek khrek ra laga rek khrek na maram sa laga Jerusalem li concentrate masalula scattered satui ka hai miping china valaga pau a sokli church soras ha yo Antioch church sok hai reje Barnabas na tau ta Barnabas li ji hota laga chi survey ta sang sak ring phala khai pau ji Jerusalem li khuyung ne kha thalala Jerusalem china tada in a technical sense mother church la maning mano chili Pentecost Zimik soli mangla tarati ralaga atum bingli rau mangla tarang sikai ji heiron mi ane sakhi sambanglaga ji sampang hai ping jiwi thang ji dui ot manga ji khigle ka rau tar sim jili ba kala simli marum da pamlaga rali siaksa apostles being teachings ka Bible he study sama laga ning sang lakina jiwi katam kesu jiwi aina phap ta dong la thang ta chapter 4 last part li Acts we Barnabas long na ding tong na kichikat bi merenji hopok laga he the system mani tai chila hiak mi la lo ji pasina kamatai min thada atu itum bina phap ta mai ba hang khang rok shik jin ka jiwi atam chlia Anam ribrani ning tong the lake shooting so kai Jesu Christus li atum bina sampang khamrong ni kamalau ju dong li kamili limit male jang ko kai ta the church li ana ai na pau le gratan tipin le whatsapp pe Ananias long safra anikni pray harni hila ta the son of encouragement Barnabas na sa le yang la ning le ka haula hauti ni yo ning ga tong aming ji khingai laga ka changkat awi mingli aningli ka tuk ka gitgat male da we rana church sak ma tha ji ju tam khira dai sme mi gang phi cha daw le ma sungai min phia sau ta daw le chin normative min normal sa mane ka we rana atam wi shu da
เอาไว้ church ก็ถามสร้างมาท่าก็เลยจีจะรี describe ซาดเลยปาทีอีทุ่มต้องรี prescribe มาสร้างแบบนี้ก็สิท่าสายสิละวิราณตั้มมาตั้มชิดมันตะกักให้จุ่งกันละสร้างก็ church ท่าจะ reason สักประมาณนั้นอันนั้นมาอีทุ่มวินาโปลงวิ missionary journey ก็ท่าอย่างก็เคย missionary journey สินั่นปนปัสนั่นจะพกที่อย่างจัดพกแล้วก็อาเป้ให้แล้วก็แอนติโอคเลยฮันนุ่งลุยเซ่ก็อันนี้นะว่าใครก็ต้องมาจิลี visit revisit site ก็ท่าตะปั๊มทะเลเลยจ้างเลยจียังสังไฟอันนี้นะแต่ทุ่งลุยสิแล้วก็อีกนะ14ลีก็ก้าขานมาจังจิลีอัตุมนะว่าใครจะจัดปิงลิงก้าใครจัดปิงจิลีมาทั้ง elders ก็ปังสังอิจก็ครานาวก็ปังสังอิจจันทร์มุยไททัสลิขยังชันTitus na likhiban na greatly high dose ka chili mathada mamana khirang ji apam sili nana kharnaw ka pangsang laga order up wilungli leng saklo ji hi ichumna yang kha huina church wi government hi ka tha sing leaders ka tha pangsang ju principle ba glin sa pi pai sai sila hor chak te tharo ji mathang manaw sai laga ka bi hai ba malaysia chene bible pa ma laga leadership phila form of government here na kung ta itong Bible ti para phap ta kung na day with you the government na day certainly ya actually to me pamdat leping ba itama congregationalist congregation na kamunga government ni presbyterian ping hina kharnaw ping na plural in kharnaw ping na kamunga ni episcopal ping hina matai lang na including catholic bishops ping na hierarchy we achingli matang akhawa leisel laga kamunga government ji na teser kai hili ituna paul we ada letter hili ka pia kha matai la in church li office kanile ji office ji khilaj ka office a hi overseer elders ni ka pastor hiping no tong we office yang raisa sir ko apam kai hili overseer the sijin pastor ji aksimang sijin elders ji chong ka sijin ka thalala hiwi office kai kam nei na le ji tu na kai sam phang la ke hi ma tai la kai ne hi ping ot na rut hi actually hok hok song yang ka atuma bri lau pau ha so khili ma kun la kai ne ning sang la kai na pulpit we ministry ji le aju pulpit ji na wa jang hiwi ministry li atuna sit jat ka yang so mi da mathang matai sang ka thang mi kahang tha da mi kai kana ning tong lai na ra khmi hi khlei naw ma khlei naw ngayar cha ngayar thmang chan take him sui now get saram now with you come yearly anything da or mai now kai li yang khai hawe atum bing wa hebrew in so da atum ka sat mai ji complain ji ra population consensus at the dong na room da meeting pam da ga tong ra mani ne hiam sa pa it's my number one responsibility here pro pau ka pa ha so kis ne kai hi pau ka pa ha so kli ka pa ot sak la chang thong ra ka pa ot ka sak ja table we what sa deacon diakonos kaja table li khanganing ping sheba sa ping kajine hiwi khamui nge yar khami welfare what bi ichum na la hiling thad 100% bi thuya ka pau pha kan ha sok ra china khami khangyar wi sheba wi mi hila chapter 6 dia itum tha so ko sang khama pha pa pai ko mang la na puiting gai thang khamai na puiting gai ji mong la na puiting gai ka jang khat wi vreshi laga discerning spirit clay mating rik haya thang khamai ping ji deacon sang sap se now the new chiefness pawa ka deaconess la chang dali shinao ping la ta chang mir naw ma mani la china khani hui office thada matha la ina leidale hi khang te ma khning new testament we bible li khayam ji chan thada atum hi Kareshi ak sauda Jesu Christus ji ak mang hawda ali phap da nungli geographically extend samaman gijena kareshi naw bing nga han khangro nga san khangro nga chon khangro pa le khathala official salak aina khangte organization shem ka hai go malaysia jena chanjamui pol na europe li ba laga aya chon thang chang where she sa hina Jerusalem li rar khmaya church chi chap ta Tangkhul tam li chi tharan wi Jesu li ka jang wi tam wi stay wi phap ta wi lung li
งั้นวิจารณ์ก็ให้มาซิโดเนียวิจารณ์จะสปริงจินะโจเยรูซาเล็มจิโจนักตลีเจอีทุ่มเอ็นแล้วก็คุยเรื่องนี้แต่กอเรนต์วิจารณ์ก็ได้ number one เลยฮอกฮอกเลยก็คือมีเรื่อง last song บัตตาเที่ยวถ้าฮอกฮอกแล้วถึงเลยจะทัดจัดก็คือนี่มาได้รับไอ้นะฟิลิปปินส์ก็ทัดจัดก็เตี้ยนอารีลีเดียลงฮอกฮอกนะเจอชีฮิกท่าไปฮิกมีเรื่องมีที่รักสิพอละครั้งบอกว่าอินเทสโซโลนิกาเลยฟังได้เลยแล้วก็พี่ป้านั่นจอนโตฟิลิปปินส์นั่นสินะไม่ได้มาละกูเรียนนาวพิงลี่อันนั้นมาตุยแล้วก็กูเรียนนาวเล็กเขียงแล้วก็อินจังมีพิงไว้หนึ่งมาปนแล้วก็นั่นสิเคลียร์ไม่ได้ป้าหาสิ่งอินนั่นสิเนี่ยมันมาคุยเรื่องเนมตาแล้วก็เคลียร์ไม่ได้เซอร์วิสขมีก็ที่ฮีเนมนาวลานั่นสิว่ามันมาเคลียร์มีเท่าละฮีใช่เลี้ยนถึงจังใช่ลุยคุยก็ขโมยมาสักคำเลยปัสสลีเป้าหาสมรู้ก็ปัสสลีจากไว้ท่าจะมีที่กิจนิยามพอละครั้งก็อีฮีเคลมทับไป it's my are we right full ท่าจะเคลมทับไปละข้ามละครั้งเอาว่านั่นทุ่มใกล้ที่ misunderstanding เลยว่าเอาตัวลบวางซักเอาไปสาววางนะหังรีไปสินี่เด้อไปสาวตระการใส่ตัวลบตระการใส่ก็นั่นสิเจอเนี่ยพามาตาก็มันมีไงก็นั่นสินี่มันคุยเลยละอีลินิงกาละไงเนี่ยฟิลิปปินส์เอานั่นจิโฮพรายนะโอ้ตัวนั่นสิวางซักตัวลบว่าสินั่นก็จิตาก็ไม่นะพอแล้วก็หังไปเลยสินะก็คิดหาเด้อภาพดาวรุ่งนี้ก็ล้นของรกมันนี่ละไอ้ตัวน่ะ constitutional structure อักเสบแล้วก็ rules impose แล้วก็ legalistic สารคายอัปโปงนะ church manage ก็ทราบสิป้าจีละนิวทริชั่นวิมันนี่หมายได้อีวีเทคคุยฮีมากส่งในไปจังก็อินเทคว่าไอ้นั่นตั้งนะเจ้านะอันที่ตรงนี้ church ก็ที่ local church อักเลยให้เรื่องก็อินก็เป็นhowก็พกเลยอะไรกันกันแต่ฟิลิปปินส์เลยแต่เลย church นะอาชี church อักเนี่ยแต่จังไหนจังทีนี้ที่สุริราจังใครมีก็ที่พัฒนาเซอร์วิสนี่ชิงกับเซอร์วิสนี่ก็จะเจ้าวิ management วิเลยสระก็ได้อาลีพัฒนาขังสักอาลีขักสุยขังสักอาลีริงขังสัก talent ขมีวิราจิลีมาจุดเลยก็อันนั้นวิราวิมีวางขีสารันเลยแต่ก็เทจิตันมาสิ่งที่เดียวลักษณะละอาศินมีก็สุด service ยาหักลักษณะเช่นอาศิน self sufficient self supporting church สักเดียวเช่นนี้เลยก็เลย local church ก็จุ่มฮีโปลงนะภาษาไทยฮีจังแล้วก็อาศินมรณะมาโคเรนเทียนฮีอัตตังอาศินที่สุดก็ฮาร์เบย์จิตาวาช่วงนี้จีบมันนี่มันนี่บ้าก็คิดป้าสิก็อีวิกับเพลงนี้อีเทคุยนี้อาจุมฮีอาจุมไม่น่าสกนามนี้มักเทมาเลยมาให้ดีฮิลี 19th century นี่ก็มาไต้หวันนะ Henry Van นะ Rufus Anderson three principles of self governance อันนี้นะ develop ใช่ไหมแล้วก็มาไต้หวันนะ China ฮิลีอะไรมิชชั่นฮีจำพกแล้วก็เจ้าเท่ากับพกตั้งที่ China with future ฮีเจ้าชีถ้าเด็กเล็กก็เครียดกับปั๊มเลี้ยวแต่ก็ฮักไอ้นั่นมารับปั๊มไปทุกคนถ้าเด็กก็เที่ยว house church ไอ้นั่นซาลละgroup ไอ้นั่นซาลละฮิวิ church ก็ถ้าจะ sustain ซาลก็ถ้าจะนิ่งมาเรื่องอีกตอนฮิวิ principle ว่าฮีมาท่าละไอ้นั่นอาจุนนะถ้าจะตั้งรุมแล้วก็ขยิงรุมแล้วก็สิกจินนะ principle อะไรนี่ไปnow แต่ว่าฮิวิ principle ไปฮิลีอาจุนบินนะ TSPM ดิ three self patriotic movement ต่างอามิงที่พกสัญญาฮิวิ three principle self principle ไปฮิอาจู is the statement of faith ก็ละ issue with church with คริสต์ที่คิดเลย declare สาธารณสิจินนะสิจินมิจินที่บอกว่าฮิ church อักขะก็จะฮิอักขะวิ fellowship แต่จุดตัวแบบมันนักพร้อมแล้วก็ ordinances มันก็จังหวะที่มันนิ่ง New Testament นี่จะชื่อนะอินเอวิ church สักการะอีวิ church ที่ purpose ฮินเองก็จะวิ element จังสิ่งที่ church เดียวเลยละอักนั่นละอาฮิ self support สัก church สัก self govern สักอะไรก็ละ self propagate สักอะไร governance นี่อีทุ่มถ้าเด Christian ไว้นะฮังเลยยี่ New Testament นี่ถ้าเด self governing church สิจินสิจันก็ลำไทยเราเลย Baptist วิถ้าเด denomination นี่เคลียร์อักษร Baptist ละ local church with autonomy ฮิลิสิจันฉะนั้นนักขลังตัว autonomy ที่เลยแล้วก็
Nawi atungli interfere salaga dictate salaga hitata salo da itu bingli dictate ke sa de hi iwa hi New Testament principle mani kala itu Baptist di winning chak da mani mani achu itu mani later le association hi church na share queen church na maya laga do association le laga itu church aba mani laga to hi grum sal laga chat khana la ngai ta sir nganing rup laga kok khasa kha yang la sok mai ra chi pa chen ot nga ba mai ra chu khamya lungli voluntarily ra chang gi si union ni pai kamera khli issue hi achu rot kamera situation hi na nei thai mara khli hi force ha da ba thyo na nei ma chang kha na li thar na nei ma chang kha na li thar yang sak la theng sak la ke thar da sam chit laga rasang ke chak ke chithada e thumwa lungli ka chikta cha tha ka da hiwing room long li ke chang ke ja iwi mang la le shi da I ma chang ngai ne ji in shi hai ma le ka apong a khle khang room ke chi ma thau ka da khang room wi ke tong khama thai li yang ra la ga ma chang ma da khle ping la ya I thum le pha chang sak lu se ta po hi chi wi ning ke chang chui lungli khui sang ora khlai lo ka chi pa chi sa mi ki ni attitude pa chi ne ke chang khat pa chi ta association bang bala church bang apa is itu konteks ni church bang bala association bang apa ini association bang bala convention bang apa ini convention bang bala regional way kiki bang apa is organize apa ini governing li itu misalnya functional structure bahina Mathanmi jadi constitutional structure ini rigid salah ini institution ada ada A B kejar kecik cik koma li yang la semicolon li yang la kejar cucu pungfok hai juga dia legal na pungtui ke hai dia jeli na ne exploit sampai lah leader raksa nawi temperament nawi attitude kalau nawi selfish kesaning hina cui ain hi jangsing lega ngui de chat pai lak kisila they to we even Baptist alliance we leadership ke kapang he talang ni pin jar yon na sa ma jiu de lobby sang rok ni campaign sang rok ni I president misale hui vice president aga sa ke ji he favor pong rok de sa mi kumo we long now ke siam ni ning salak ki ji he thằng tê long nào cái xem thà đó chơi chỉ xem rửa thế là rót mà ra thằng mày buông vào mày mà long nào thằng tê cái tung hi mi cái chung cái này bông sập này bông mi cái chung cái bị sạc này bông hiệp thà đó aju politics thà đó ngon bay lắc xin mình nghe sơ cả itu Manipur Baptist Convention hi musical chair thà đó bông phong bay bông sạc ara tribe cái điều gì nữa issue ya issue ni mami ni issue ni masama ni jadi tanjang ini sangai ke jipawi ning ini kisah da sangai jiglis convention we general saka remake kap da hili RSS ni tukui ga jail sang lung aure ni cha masangai thung sok la sa si malai jli convention ni chang laga awit to lok lam tha da masam phamra kari lam tha da malai ne facilities malai ne cha sa ngai ni cái hình bông sập lấy đây, hình recognition lấy đây, hình paisa lấy đây cái chuyện bông gì à, lobby sang rộng thế, in cái hàng here, cái sổ vậy này, in MDC này chính cũng làm bông sang, mà tại lắm in MDC vẫn sọc thủy cái hai gì, có gia đình làm hàng, có gia học kỳ làm tại lắm là general secretary sa yêu vùng thăng là sao, gia học kỳ này cái học kỳ là as, giam thăng này, chút cái hai này nang na chak ka ba se ai khol bu nungai da bi wa ti kani baram no khara hai bi anu nang na prashna tawra ga ishwar na nang bu sini ha ut people ti ko ja nang kham bi si aku su ki de ra ngi chi na li ran direction mi sa ka chena ma sok fu lo jina ba i colleague kai ko maram ma the mi kwang la negative ina ba la sa ta I thuma pam ngai na la mang so ngai la ia ma so ngai la ta so ngai so ha la ji ma so ngai mi cái đó là đi sọc phi gái thì là keep mình nó thêm nhiều cái đó cái sọc thì là cái thằng là ham gì đó
เลยพาเลยเนี่ยสวยสันนะกระจวนเฮียกระพุงได้เลยกระจวนมีจ้าด้วยเลยไม่สิจินละเลยที่จังเจอลงจิลีเลยสลากายอ่ะเสียบซาบจอมกรุบไก่ละขัดจุยกุระหังมาหังสังจะสีแล้วก็ไก่กระชับใครด่าหันตะกลิบว่าอินี่หุ่นน่ะสกให้มาราขมาตายมาราจีอินี่เป้าหักโซ่ขี้ละทั้งไงล่ะบ่เลยเอ็มบีซีปั๊มแล้วก็ร้านลูกมิชชั่นนี่นะเอลีภาษาท่าละมีนิ่งขมาทิ้งละมีจริงอีวิมังขมูเลยสาเลยละอีวิเจ้าก็เคลียร์จีร้านสิจินดาตุ้นสันแต่มังสามจังโก้อีวิสอบนาวินต้องลังสาเลยก็สาไม่กับจีอีไทยก็เลยอีวินิ่งพาไม่กับจีเป้าหักโซ่ละขณะนั้นอีกท่าไอ้ตัว constitution อักเลยละก็มีฮิจุงเฮาก็ได้นิ่งกับกามังจินเรา operate มาสาลิไปเขาไกด์ทำเราเลยไอ้ยินจิรูลจะอักเลยผมไม่ชอบฮีรูลที่สิ่งเลยสุดท้ายงับผิดงับรอบตะเลยจังนี่นักเป็นละcouncil จังกะจีดะอินนักคำท่าอดภาษาจันทร์จะเหมือนนิงอนจากโกบจุลอาริลาซาจิงเลยสุดท้ายไอ้ถุงวางว่ามีคลิซ่าลิต้าเลยก็ไอ้ถุงว่าจนเงาถุงดาวนะตั้งปากไปฟัวอาช่วยเลยก็ไม่เตยว่าอาจารย์เงาจนเงาเลยสิลาเป็นหกปีมีกุ้งจีดะอีรำดาวมีว่าไว้ไม่เลยมันจะได้ second class third class อาจจะชิมลิปมั้งครับสุดท้ายมีมักเลยชิมคุณมักเลยงานมีไฟไม่เลยบางเที่ยวอาจจะมี culture สาวไอ้ถุง practice มันนิ่งทุกอาจจะมีเลยหกปีมีเลยก็ของไซน์น้าอาคามีปาร์ตี้น้าอาคามีลำไส้เลยเชิร์ชราชจังราชจังย่าจิงกุ้งชาติพังอาใกล้เลยอีกการเลยอีนี่คุยได้เลยแล้วก็แบบเรชิสาระคุยยุ่งทำไว้นะอีนี่หนึ่งเจอมาบ้างเลยเชิร์ชราชเลยก็ราชจังตึกเลยจ้ะเครกับจิงกุ้งกับนี่จิงกุ้งเนี่ยกับที่จังพวกเราป่ะเลยชิไม่ง่ายเลยชิไม่เลยก็ actually ชิวเชิร์ชที่วันนี้งอจากโอ้ไปที่ MBC อาจุกุมสามเคยชิว mission field เลยตั้งเลย missionary spin เนี่ยสาวเด็ดเลยก็ตรงเลยเด็กจังจังวันนี้ฮิกตาคำท่าคุยโชว์ให้เลยสิครับ question ฮีนักฮีการนะฮีกระต้องเลยละฮี biblical สักcouncil ได้ก็ครับอีกละอังสิเที่ยวสร้างอะไรไม่เราได้อีละตัวอย่างหางคุยอักสิ่งนิ่งคุยขี้หางเล่นเต้นนั่นนิ่งคุยแต่อีละอักสิ่งนิ่งก้าได้อุ้งไก่ตาดำรับเลยนะใครขบัด deliberately เลยตั้งเลย council เลยอีวิ agenda เลยตั้งเลยไปนะข้าศึกษาปุ่งปางศึกษาแล้วก็ council ลาแล้วก็ council ปุ่งไก่ทำ praise the Lord เราเลยนิ่งชินัยอาชูเรชิตุงเต็งที่ดำปั๊มละปุ่นดำปั๊มแล้วก็กระทาดเราเราที่มาสร้างสักจีจีว่ามองนี่ฮิชาคุยฮิตังคุยอาชีวะสวยสันฮิตาตสาแล้วก็กระต้มคุยจีไม่เลยอ่ะข้ามองสุขเลยแต่คันนี้ทาราตรงจันทร์ขังเจ็บปัดชินัชิมาอย่างไรล่ะชิตาลาเนี่ยชิมซุ่งกิ๊กสิแล้วก็รีพอร์ตต้องมีนักเลงจีละคำท้าแล้วมันจังอิชิวมีจังอาชีวมีจังมันจีฮีทรายคนที่น้องเนี่ยอิชิตังคนเอาละสัตว์ฮิตาคนนี้ก็ยากนี่ก็ฮิตาป้าหาสุขhow beta ili krafsan ang butas daily kernau na iwi thang jan khabat ba su tum le re atum bing la pha me la ju bi pha sang da le ne ka sa la i ka chang ka chi de ba iwi ro pau pha ha so khi Tangkhul church daily wi pasra sa Tangkhul church daily na khnuk le sia ai na la ne na to mi la to lo pa na tum na mi ni kha ini sa da pau a ha so ka chi hi extend sa da le hi sim li ro no isi Tangkhul no ma Tangkhul ro ba da le ha ko no ma le chi pa sa na ji vai le na convention li ka pamba sin na ba facilities ba aro ma tham thai ti ara source of the income permanent da le ai kari ro no sim bhara la ma mi ji la telephone wi la light wi la ki wi la na na foreign ma ngai ji la no ya jingliถ้าตะเกียบเนี่ยเป็นว่าเจอสักถุงลังเลยสิล่ะมาใช้ก็เลยก็แต่เกาหลีเลยละบ้าไปอเมริกาละบ้าไปไต้หวันอีจิเลยละบ้าเลยจิเลยละบ้าเลยจิเลยละบ้าเลยก็จิชันเลยจิชันก็ไม่อาจจังสักที่ไหนเลยเลยสิล่ะแค่นั้นข้างก็ว่า privileges ก็จุ่มกันเลยอีจุ่มวิเชิดวิลงน้ำเช่นกับก้าตั้มลีอีวิเทก็คุยนี้ฮิกตา control ซะไว้ body yang sang mi khai nurture sa khai makhning ni ji tha da ba shi na ka kla shi bai la church a khu i oxford li chili le da le leader bing ji
he should be efficient enough. Pastor Aksada, at least on a church young sang vai ba. Nana court ni ka case resolution kuida mi thada masamani veresi wi ba. Lagi cikta je khuyui la mang ba na tang na mang ba. Ka veresi wi principle ba. Hui anung jili. Chimining la ini hilma cha tu re je na. Association ni ba re association mi ya ka convention ni ka da higher bodily appeal sa vai ba. Authority hak mai akana dem mai le ai chitaulo impose sa vai bang sa da le ji he new testament we the principle maning la china achu shi association le le convention le li phung le itum bing la lat bi the chumachuli shiki ji ya hili ka behind the constitution ba hili chui khamai ain na le phung re che khi le ka shem ka ka we ain le ki shi we ain khang chen bing ling chon khamiu ain gi ji ma ka bisok sa la itum chu principle ah le long li chai de chi maning thru ga ja mi chang pha khamai na convention hi shi jin jiao lai them khamai bing na tribe khamai na convention hi shi jin jiao association hi na area khamai bing na shi jin jiao gi chai de athang reverend yang nam na hang ji ma thala na hangai de ila MPC li pam sa ga practically mar khali thoi bare shi bi ngoi chandam sakja hi association bi kathan bi na ime establish ko is tu sakja mi bo china ili direct ka sala mani mane ali la mani mudre re ka atuna express sa da kle mong hi to khiri jan la to da khning pham ta sakja hi convention no sakja bi convention is how the secretary MPC number exam here association of the exam is charity pam the pastor guy na you yaw na onda association we the than number exam da in the exam ka phare ke chui ninga hole rock region or days ha khai ya wa exam ka exam mi tran exam ki simple na ya is simple bang ba ali blessing ning sa khai ji ki satsi la khai le le mane ki ba ka itmui almuli ju sa ka ji play out the convention later play cabinet ni masakza mi se kai na pning ka convention li malai le sa pi na athang masakza mi se na convention ni ra changai ra kala sakza mi se ji li au ta chen ni na ka pning li hi thada ma thala khai maram khle wang la basis khle wang la mani local church pastor na sakza ka mi ka ji hi a chui me ka ji authority sa Chili in a Kapalaga, I'll ordain side issue local meaning la issue relationships how the in our Songza counseling some the how could the Ialis examining some actually Shilla machine some for you. Eight winning Hilita, Chicami logs in certificate Hilata was on the Hangi MDC was in Aka. Issue convention will a certificate less I know. Convention will a machine MDC will local. Tata fellowship church next convention will be say by association with Iram Hongman Baptist Church we marriage certificate machine we get the machine which part na Shingra Shung is Tangkhul Church Delhi marriage with certificate baptism certificate later he authorities issue church na size he issue board later kala she pastor later he yam sang me itu bina we ran a town the yard with sang the pop sang kai in a great committee mish many meeting sang kala na shi church na ka pi pang yi ji mo shung many meeting after all ki le say you pang yi ki no pang yi ji ki le na ordain sa mi ki in ordain sa mi ki ta da itu le siam ko hierarchy hi chu ya ka we ran a pang shop divine pang shop la kamai maning la the Bible ya local church will only me high function kalau local church will later play shit ke something aka aina aka mayang rock laga itu na hita say ji kamasung ning rin ta hai without blessing the place no sini na kapani ni certificate issue sa ya ari pipan ka question sa ngai sili hili ina tangkhul na khaina tangkhul la khaina British na li saksa in a Korean la Japanese la American la other British now la saksa pe he
marriage license kia to 18 kia to 1951. ha 1851. 1851 chui atna act hai sa chi chui chin itum ni cover masa le in we chat na la he regional office later place CTCFN na he kivana Indian government li mang yat phi bai le Modi na sakjao ko ki thei le Amit Shah na Breshu sakjao the third ki thei le ka tha le hi British government na hai mi ai sa wong dia sa pha pha le mum sung ne ka ta the authentic sa la khai local body ak le ka body ak na recommend sa la ka hi ta the standing member ne ali objection ma khale ne that suffice chili convention ji na chui meaw da hang ji ka ta mai thiaw a ma thei la local ji ana ka thei pa ja awi pang shap ji mang ji na thei khmai masung khmai tha ma thum ning lak mane chana church la chana ili hili asi wi visa hi aram mu hau chau da apply sa tam li ili Delhi office ne ili horas na thata qualified ka sa minister la ma re si le I qualified ka sa minister ni no wi thata certificate le la ki certificate la license le la ki license le ha saksa bi pai re mai le ili ordain sa mi ji I wi license ni e phone ni check tak le ni ngala bu na office le tak le ma mi mara sa mi mara ma awi license kira lo ene I wi license in is yora ge I wi ke ka ordain sa khai Zimik so ji certificate ji jo ba mi khai hai hi ma khaning kang te license za kha India wi so ngai na de issue sa ma le mane I tar ka lo ma sa mane I mi chung le sak sa mi hai ja hash hi tar ka sai na tu na tar ka sai ne isi wi re chi wi le hi tar ka ma sam ne alu pai ma le tu de I na ma shu ngai ju ne a tu wi ma le wi ai da le de thum yon na mi yon la kai hi sa da tu ni pang shap mi au le ni si na a tu li ma le mane ji na bai ha je ne ti thang chang wi in ji khu yo ana an lang ha la ta chu ta ta mày áo sẽ không nào đâu licensing là chỉ ta thật đấy áo chú mày ai cũng vậy rồi à không mau chỉ thật là nổi cái rồi cái là hàng được lấy ba ba hi cái ta authority hi ô cái thứ nó sao cũng sao rồi hi lấy cái chẳng cái thở sắc sắc này cái là trả lắm cái là sắc trả mình để lấy để thấy cái ba chia local with pastor gì đó local with member bên trên này phải nào ari nào đó mất thêm này ít mà là cái tháp the face out sau bài bây giờ helipom được lấy nó thùng bị muốn lấy chúng chứ lo ia athang thôi in a mention sa thật issue ordination hi iwi ordain sa tam lia ila masatna la thật saran theiran di thei la sa pi ngai ara mi li ina ordain sam yu re sa ba sa shi la ina thật mà khẩn ba in can ca là bị xem thà đó sắp lại cái tiết cái dòng cái tension lên sắp cái khí nó trong cái clear vì cái thà đó thuyền đó là cái hi association là sắc mình là tất cả sam convention là tất cả sam này achu association akale how with the by virtue of that post it will be na local churches with only association le how da it mà thật hilira cái Mumbai na lại cái thêm mấy phương này Bible là thêm mấy phương mang là trong mấy phương này sao đó ali credit mình hay cái mà sung chỉ thêm của mình là lấy sao phải mà sung sớt chứ chỉ lấy vai mang ara doctorate sa MTA sa cái degree là cái vai đó đấy các cái tay criteria chỉ mình mà thế chui vang ấy là now đó là in cái phần linh ministry with convenient với vang ấy là church with pastor na ordena sai ra khi vang là miao với ordain mà sao mình phải thì licenses này chỉ là khai rồi đấy mà thêm này chúng mình ignorant là sao mà thêm cái bà vậy sao licenses thì là khí được mình sao phải chỉ lịch tiêu là thêm mình truyền mình khí là sao phải chỉ là rác khai rồi đấy thì men mình là create sao cái sao ít chúng nó xem cái sao yêu thập ta đi khí biblical science bà gì em mới sinh sản cho nên mình cấp ta local with church authority hi chỉ local with ít chúng là competent cái sao rau ngали rau cái thế rau thằng thằng mấy cái mang lạc cho cái bình chứ nào sao đó là cái atom bình na hiệu administration hi thì yang sang ra
khá thằng hàng từ khá hiểu yang của sang người đồng lý ít thùng lý ara ốt bấm hiểu bằng the particular sao là cái nào train của sao là lấy lùi hậu cái là talent gì người tên rocker hậu cái đó pastor nó thì cần người official as it is ít thùng ta đó chặt vào sẽ cái hiểu achu isili na thùng cái là question sắc ra đấy question sắc ngay là lấy ra là nó xoay lá mà là sao rồi đó gì ba thế nung quỳ nào mà thật ta cắt thăm ra là bài ba thế yêu ini là cắt chụp một chút gì cả thật ta isi we ari lấy được lấy church đi xin là deacon atang diakonos chỉ có service servant chỉ có work of the servant là sa cái gì bắt bom gì deacon hỏi thế này xin là council là hay board là chế là isi with department with heads bình hi là kan tong hi thật council with alongli hay sơ là các council gì define sao được cái church what ram kan tu đi chẳng là cái our talent chỉ là cái yong cái gì sheba sa cái gì to councils na tong gì to umbrella của chính lý hay là phải các chỗ alongli isi hi alongli isi khatu alongli chẳng là gì hili pastoral ministry team akhle bikle hipi hi bible adam bilaka tada hi full time thada gaw ro bi chiping sina pulpit with ministry ni matai la kaina tang ni bible tam stela church li itum tam stela isi church li khreli awari samlong dingdele ko lesna era ji jalaga atum ni ram song jam and pi sao da endele chipin so sa sao da atum la ka shak no那是这家里那公关，干什么动工的嘞？就还个家里是这要是让就把生活，不比你那个呢，你养老多好大的，你上来你让呢，他就一到就你这让那เอาไว้เทวิไบเบิลด้วยนะหันไปคัดหาเราเอาไว้พักกันตาก็เราเอาไว้นิ่งนิดเดียวไปชาติเลยนั้นนิ่งนิดเลยอดต้มเจนมาส่วนก็preaching ra sahaja difference belongs actually to pastors being hili IS officer akna lai hi pa ko le sermon kam ta ji pa ko ko matui ni ja chat win preaching sa lu da I tum to mai piu ko sir IS pa na ta ka thang ta la os matui the ji matui ka the bi ra wi tui ji secular wi lai ka tam li ta ka lek sa ko da ji vomit ka sa ka ma te chu cái hi kring mang lao cái sắc sa da hiwi itui church cái gì ba ya thada static cái sa stagnant cái sa kring mà cái trong organization mà hi organism này gì mà sung trong gì itui rin được lấy sang được lấy long nào nói itui Bible church đi chỉ suy body là sa temple in cái sa chân trong mình này mình lung in là sao các sa đặc lấy cái tông là gì người lung là gì ra temple gì ra ít tụi không cha mà lung thì mình là chân chân gì nè block ấy là sim sa cái gì hàng sản là healing là xuân đặc lấy cái gì hiểu cặp suy rock là cái power rock sắp gì là mang lại whereas người lung ấy là người lung mà communication nó liền ta sẽ nè về siêu lia in là tụi mình li khi thà đâu đi ra vì tùy gì tầm sẽ phải commitment gì là cái sang người lính học đó nó vì xếp xí tùy cái thêm mất cái thêm Greek Hebrew cái thêm mất cái thêm chỉ mang lên nó lấy lùi là nên là vì ra để dedicate sa hay chỉ mang làm cho nó lấy yur được à nhưng mà sao nó cái xéo sao được sao lại ăn được cái thằng tôm mình nó chỉ qua là thêm chứ rằng ấy nè khi mình tìm đi trong nhiều sản issue li ran lu shan mi da hay sao mà làm ra cả bây giờ về ngầm long này hắn chân chân mình lần xin tham tha chạy cả chân chân mình bây giờ sang rồi cho long đi mà hắn một cái ốt cái coordination là cái manage sao coordination chỉ có bây giờ một số bị long đi hồ gà cái là sao thế chỉ có bây giờ mà là bị nào khó không ta bị đi hồ đi cái chân chân mình người tây đó talent gì thì siêu đó ít chúng mình hồ cái là cái chúng nó mà tay lắc cái nào ít chúng edify sang rồi là cái alung li tiêu mày học mày chỉ mới lấy sắc là chấm thăm cái lấy siêu atmosphere li chúng bắt sao rồi bay bằng gì chúng nó sự theo xin là deacon with group ác đấy là pastor office ác
issue rồi nào cái constitution này example khi chúng ta về cái cái gì cái nữa là cái thằng là chỉ bảo chuyện cái anh bảo chuyện聊的这样cái là không bao mình gì thì đi mình mi được lấy thì vì ở chỉ khi lơ cái bảo chuyện mà lại sao cũng chưa đi lấy cũng cái mình gì ít mà cái thằng là mình lơ là cái đi cần cái trong được lấy gì đi cần cái gì bạn là mà thà vào mất vùng ba mày cấp này chỉ thấy sáng đi chưa hay là bảo để pass along cái chúng mình question mới sao cái cái thằng là ở đây là explain how the question là mới sao mình wrong rồi ra được nó ít chúng hi self support mà sao cũng như thế因为chúng ta học cái phổ three principles of self governance là chúng ta foreigners depend sao là ý riêng rồi anh mấy cái thằng này là nào được lấy là chỉ cái chọn này Tangkhul nào còn long đó là khi cái association này là thế rồi à siêu leadership cái đó cái sắc bài đó là Tangkhul A to Z in was hamilo tolo philo thật mi flow chứ là cái về si sa cái này đấy về si sa cái chính là sốc làm gì reality chẳng tất cái thuộc lệ si này là cái sốc sa đi chứ passeling là nào sắp kích mà anh ấy siêu mấy cái mission này khi cái tiêu cái tom là cái pasang da luang ấy na Victoria anh ấy cái research here thật đó ở chỗ cái gì về anh ấy shareคือสกจริงกันเลยตัวเราพิชิมาแล้วนี่ในอิสลามนี่ก็ภาพลักษณ์น่ะถูกเลือกมีทุยให้อยู่สเตจิราสังไงตัว local church เขากันต่ออีวิ local วิ pastor ลิอีวิ local วิ staff ลิอีวิ local นะ worship ซากไว้อัปมคนรุ่งไว้อัปม hire ซากที่กระทำก็ต้องมีฟังก่อนอีทุ่มมีขนาดเด็กกับโปที่มันไม่หิมเลยอีทุ่มที่ชิมบังทำละลำหังลิคนรุ่งเลยคนรุ่งเขาเซ่ private ชิมลิคนรุ่งเลยคนรุ่งเขาเซ่ก็ชีโป้แล้วก็สาระก็จะป้าเจ้าไม่ได้ปรุงยิ่งชีจะป้าเจ้าอย่าห่างไงสิโก้ยันอีทุ่มขลับตา self support ก็สาระจะป้าเฮมาตายละเฮก็ทุ่มมาลี self propagation ก็จะป้าเจ้าไม่อีทุ่มก็ต้อง individual ก็ต้องเฮ wherever we stand we are the witnesses จะป้าเจ้าเลี้ยเลยก็ full time ดีอีลีป้าหาสกไว้ calling จีเราเห็นแต่มาเลยจูกันต่อas a local church it we what we root the Bible na hi hakla khai ministry nei ji hau ka da hi pau ha sok hawai li pau ha sok hawai ji mi wi li khang te hang ngai church a li pol ga issue missionary ki ho ba mani ji ka issue missionary ji ho gi ji ja issue khla tu an lu wei na me a tu TCT li an ton da li hi member ma khning ding da la issue na sa da le pau hi sa lo o it mu la sang ngai da khra le kai tu na mấy thế li chủ hô kì nó xin là mi lâu chỉ issue li can sốc là cơ cho chúng tôi vào cô khai mà lấy cô cái là cô nó mà cô nghĩ mình gì nữa phải là cái thùng hi cái thùng hi cái lấy cái lấy cho chúng tôi nghĩ self propagate sắc sắc chúng ta cho sắp luôn cái gì ia hát tuy sao đấy cái thùng ra xong được bằng tâm mình cái sắc cái thùng li nó sẽ controversial cái sao issue lấy topic li khi mà sao là practical sao lại là xem lại là hi sao là này thì sang ý là thấy cái hai bình diện, ý vì cái những điều apply sa sang sang này. Cho nên church leadership khi ở đó thắc ha, ý si cái trang là cái này cái missionary à chú hồ sẽ, missionary chú hồ sẽ gì, mấy tí xin nói sang này, xin cô ra cái nào ý si na, mà nào vậy thì sang này, ở đó cái trang to advance na sina talok se dira ka issue treasure na hai de pesa cái sui structure hi the functional ne function ga sa chi flexible sala ai na sa structure ka thari thum ya le job appointment here board in the sas is legislation hi board li pastor ex officio sa da samda cái chẳng khắc vào cái chủ mùi và deacon board lia pastor gì đó main sang này chairman sa cái khắc thà sa là or chắc cái chairman nó mới sắm bằng là cái trung tâm này missionary cái băm cái chủ hồ phân cái pha hình thà lên cái bên này ít chúng mình nín cái chỗ bây giờ keep bên này missionary keep bên này keep pha lên cái trang này chứ ngài hàng xóm mà băm đấy khắc thà lên cái chúng mình structure chủ đồng như board thì là appointment letter cái gì cho nên rằng là mình này toàn thành chuyện mà áp dụng rằng là sao chứ install là sao bài sau gì các tôi rằng Mumbai meeting ta là
akhasia ne si ta the zoom mai na sa da jang zoom ji meeting sa da ka to na ma mi ha kya ma chang ka tha la ning jing ga cham tham mai di tum sa ru sa la na ma na sa thui khai imang na sa thui khai ma si da sa se o jang na se je sa la jing tha da le ta na rai da le ni next week ana ka pi so ho bi shi na ba li na po kra na li missionary ka jang le ya bi appointment letter je he kipa na sasi kipa na ngahan risi kipa na phone sa risi ki hi relationship ma kham tha pom ya it matters ka ha kon fiao te khi ka ba kan kana ri sam at na de na ni lai jo kai de ani na ri ti sa do ho la chu ri se ho la ri se ji hai pai is the ego now ji sam ai an pas na ji la board Sunni le is measure ta akhana le mukle pam thai pai ichumna atsu le the leadership with structure kale hi quality hi mi kon sham ko structure ba ji male mani kai to individually nana virali ke the mi akhsada nawi attitude chi ka tha le ji party matai la khajai ni ichumui form of government he athang in khang thata is here congregational ka he we final dikpan privilege ka na thum da khui pastor na board ping na dikan na khe ka thau says final batia assembly ka to ra chang na pai jin je assembly khui ba ga chili miya na yu musul le da ana meeting ma kum sak ma ra na ning ri ni awi musul le ji kula siya ji le thum si misal na ara song a tung na pok na tang ja ka sai pom se ran chat kai kai si wi ba ai isi sang ni na khran na pi pa ni la hang pi tra tho re da a khana hang church la ma ka ni ha khami la ma jang mission ki sa le la ma the ka ju business ni ra la ga ai da ji ta ni ra na ning shop ji ka tha sa la ni ji ya wi li hor sang ni khai ya wi li hor sang mi la ga function na cha hi tada workshop now abu hi mi ka pan abu hi kem sa li abu hi general body meeting pam sa na meeting ka na sa ku la general body meeting na ku bau de jing bong atam ma khling na isui daily khat ha ma general body meeting jai ka khui lu mai re tha hilia khon jar bu mai ji ma jar ka awi general body meeting jim ka khla ko ana isina general body meeting singuma sa hiya hours between heli lupa crore akha lakhang ngawe budget siam gi itumi principal bible in ko khui ji na nali thang sak ta khle ting ji khaya shilo ji shu chang tre achon thang oja khabam khui na la bible pam aka aina matui sangmi apem na la Bible pam a khaina matui sang kami to maji na thumui akhaba pau pha ha sok ta khle abirau tu tam sei ta khle pasli ya shlo kachi tu ji atum bing la hang da yang tong ni thum kya sing yi ko ji pa ji hang ni ka khya ka sing jang la khai ot ma da sa ta than na tu le ta ta khya ji khui re ot ma sa ma ra ji ka jilu na ka soi le ni ji jang kanini hi balance sa bi Jwana democratic government ling anai mai kap chi government hi atsu issue congregationalist government hi government hi pop de atsu democracy ma tha mai kap da oja reverend war nam hang era mani democracy in the real sense of the term democracy la la no ja mani ma de jang democracy hi yaru consensus mo khoi ni mane chung chu ira ira mo pai lai election li tada hipa hina kami la kai tum ning sang mai da ka kami le lai su de ma le nang de hai sai na ta shirai mi hai thing hun na ta shirai mi hai si be mi hai da it with democracy here tada no we private we self rightly rape sa nam da no you pi ngai la nau di no you pi la nau vai mi ta da na ni nam da nau vai ku sap ta da yêu ning ka chang a ka chi pang ma ya khana impose sa dictator thajla mara khale cha kai shi wi church wi government ba here
hiwi democracy li relax sai ichela ka thana huli pang shap tong ji mami mane ka than bing li chan chan mui first Timothy ji li yang ra China is in the First Peter we chapter 5 chan chan ko Titus 1 we 5 na pata yang li ka ta li hili chan la khara ya ka thana bing ya chief shepherd akavaya ho mo attitude le lo kamung sa dum sa lo Krishna we sa ta bang la o tu yu khang cha ba wa atong le khle ba na ching li mung da la ka sing ra we khang cha ina hili counter culture russian da khle ba hi we akhwa ba ba ana ching le phai chang phyo mi da la ana nem chang da la ga ana chak chikat ka sak awi ka ka sung ma tik chu nem ka sak chu lung li ri rana ali chu me kap ka ja apam ji thang ka la ga khok sau ka chibna tu yur ka chibna khok ti chang la ga ali hang ka pat ji rau te khum ti ri rau with wisdom ni ri rau with government ni kaya ka mi tha ni yau ko hom ma aka sa da Mathanmi na achu iwi self interest in a number one sa la ga board ping ili khaning la ga pam lo member being ili khaning lo ga iwi ding chang chang je na church ran sa se her ka mung ta bai member akhna board akhna ngarai sa da ka chaw ning chang na ri ro ning chang khi na sin ma thei la ka sa ka chia ma sa bai mai dei chwa na I chung wi li I chung pa hi ara ma isi budget ra ro je ka oja sang re so hi ara general secretary sa sa ba I credit finance sa sa ara tao son na general sa thoi da tao sang re so na finance secretary isi budget shem ro ji me shem rang ka aba ka chang a pi ma li amang awa tam khu shok hi a chi kung with budget a cha kung with budget khare kung with budget ngai heu sar la ga itu na budget sa ji ki actual ji ki itu target ji ki sa ji homework hi shin li sa mi ka tong na consensus kui ki ne pro ka la kham khang hi mi sa thum ra pam la ga ta ji budget ra shem ni ji ko ta hi ji ma li ka on a trust basis should ka some way basically leadership ji hai ji mo ji wang ai nei the bible la thang ba no wi ka than la ping ji li ma chot na sa lo ka tom lo ali ning ra khang sak li no wi ka tong khi le ji ka than ba hi na ka jang ka quality le ga an sta da homework ti sa sir gai chan isi board council ra pom la ga ra khiang than board ba na sa sir ho la ga chi li in ali maning tham da awun thala khai ba hi akli ket khi ru ta ning rin khale maning kha ket fai la cha hama le sina ka ket ra da ning kha ana ka sak samang hi pai la I wi ya kha sang wi ru ga ji ning rin le hai ka kaya ka ma tha da sa la ma thala ma chi ni ki chu vai na ana hi da kui kra than I tu ai fire se me ai re cha ka hili pastor na China awi team na China board na council ping na ning na chang la ga hi tha se ji ya ri tong kra than chili board in a board council twing a pat ri la ga twing ya ri ga opinion ni in a quick so me ali in a them me ji thei quick ge ji la ma khana ri ni ra ho ka tong na jin na ya ri jo I tu pa me ka pu jin ning li hin na le de khui ra ai ne de ra khai san ya ri ping jin na la yang ka la ga a chu ga mang ma ni la ka na ki ba le ji thei ya integrity khale ya ka than na khan tui ma tui sok san chu kum chu san ma chu ka phang ma hang pha phang aba au hom pha le sai le chu khaya ka shi na le lu ji no je ka chang kat I tu le expert sa mai hum te le da khyon le kha point out cha than o ma chang chin na pha me le accept the sa pura I na sa ga hi chi na na khi hang sang vai le da na na khi them me da ka chi ba ji ma pha le ngui hai na ka pha me je accept sa se ka chi min ka unnecessarily ta da khet pa la ga ta mashat ba ti pa hi church with government de he help in the san mai try na I tu here sit ka san ka la khya chi ka chi pa hi ka la church with ka than bi in la sit sang na pa ya ka khale ki pa ya important sa la ke ki pa na to mi pa ji hor chak ti ma ni one verse pi na ji I tha da ji khoi ai shon ana la ke ministry without integrity is a mere religious business or the worst religious activities and the worst
religious business integrity มากเลยอีกที่ที่อาขมังมันนี่ละอีกทุ่มสกเราอกทุยตุยคำตุยอีอาค่ะวัดสับวิอีอาค่ะ situation วิอีอาค่ะ situation วิเซกิอีละคันนี้จริงกันจีชอนกันจีตุยละหางสิ่งที่มากเลยที่หันละมันที่หันไปมีติ้งหินะ ministry ลิกจังเลยที่ฮะแต่ดาร์มาวิงั้นลังกระจายนี่ใช่ปะจักรศิลาอินหางสิ่งก็ดาร์มาวิเลสันเลกลอนนี่ใช่ไหมอามิงจีดาร์มาวิที่เขาแล้วก็เจนนั่นเลสับจุดฟังนี่นะอีทุ่ม pastors ปิงก็เลยดิกันปิงวิมเรียนเลยไปเป็นลำท่าอะไรให้ no temperament นี่น่ะ very important size น่ะอักลิงงูมันสิอีทุ่มละแต่ก็ถ้าดามสุดนี่ลาเวน่ะมันจะภาษาโน้สิดาวชิมินารีละหังก็ถ้าดาวนิ่งเลยอย่าอาจารย์นั่นถ่ายจังดิจะนิ่งจริงจะไปจังอีน่ะชิมอุ้งสิคงไม่จีดะอีน่ะมุสุกอีน่ะกูสินะชิมอุ้งชาดะทั้งไงทั้งหมดอีน่ะบอกษาอังกฤษไทยบอกษาสิ newspaper ให้มันไม่ไต่คนจีนสักจังนะอะไรน่ะมาเก้าวิกิจิมุกตุภายเอเรียนเดียนถึงว่าแล้วแอร์พอร์ตลีก็ส่งแล้วก็ตอนนั้นวันฉันไล่บอกษาสิพี่เล็กเลยแต่สุดเคสปาร์ไม่ยอมบอกษาอีรินปั๊มจีน่ะมาสอบละกุบเสร็จมาสอบตลอดจ้าชีวิตนี้จอดจีจังมันลาสมันไงบอกษาสมันออฟฟิศที่ว่าแล้วก็สุดท้ายอีเลยสุดท้ายหางที่หางออฟฟิศไอ้มวยใครเนี่ยไม่สมันเลยไอ้ตัวนั้นเดรซ่ามีเลยนะก๊อปปี้ก้าวจังไม่ที่นอนก๊อปปี้อารมณ์ขึ้นนี่ก็ทุ่มมาจ่อก้องอีมวยตายชาเลนจ์หายนะก็ตัวมวยตัวคริสต์นี่ก็บิ๊กคริสต์ละก็จิตท่าด่าตัวนั้น explain ชาเลยจ้าแต่อีมวยมั่มยาไม่จริงอาศัยกันมูตัดตาแล้วนัชจินนั่นเลยไปจีบอยที่บ้านเราภาษาลูกอ่ะท่านจะพัสดุทำอะไรอันนี้เราพิมพ์พูดใช่ไหมก็พกสาวอย่างนั้นไม่ได้มาเลยนี่ครับมารับคลีอีวีกับพิมพ์อักชีมาท่าละใครไอเดียสินี่เนี่ยนิ่งจังแต่เศร้าสิสันจันจังหมดเพราะฉะนั้นตัวกับคนเศร้าจะหับตาทุ่งไรเลยสันถ้าไปก็คนเช่าเงากันได้สันมันอะไรหรอกอักขมาซาเสียสันอีเนี่ยซาเสียชีวิตสันจะเศร้านักจุยก็ได้เห็นโน่บอดก็เลยที่มากันขนาดเลยสิการกระจังจะลั่นมางาบากี่ชัวร์ไม่นิ่งเลยแต่อีน่ะทางเราคำส่งมันได้แล้วก็จะท่านาซาจะท่านามาช่วยไปอีถุงบอดสักมุลีมาท่านามาช่วยไปดีนั่นมันก็ท่านาซาแล้วก็นั่นวิ habitly control มักซาเกอร์ขังทุ่มมานั่นวิมันก็พา habit เลยละมาพาไปดีจำถึงมองนิ่งๆเลยกว่าที่ใช้บ้างนิ่งๆเลย anything แต่ habit form แล้วก็ discipline ไม่เลยก็ไปมีเรื่องคริสต์มาพาไปนั่นก็ท่านาเนี่ยสุดก็นับเรียกเป็นดาวอะไรดิมาท่าอะไรกันนะมาโฮมเทียนะมาทำอะไรไปบนทางบอลจ้ะก็ฮิกตายก็โตอย่างนั้นเลยถึงมาเศร้าเสียดิฉันเราเคยรู้ไม่รู้ดิฉันจะ perfect ป่ะก็ perfect มันก็สั่งละอีถุงพักตาลี church government ถุงทางเราอีถุงที่ท่าได้ member คนนั้นยาสีละก็ต้องคำนี้แต่ท่านเป็นนั่นละมีลิสต์จินแล้วก็เร็กๆก็สามนี่ละเชื่อว่าสา humble attitude จินเอาไว้ก็ any structure is good อีถุง attitude มันท่าไป any structure is bad คำท่า structure เนี่ยอีถุงดีมันท่าสักกี่สิ่งไม่ได้พออีว่าต้องมีกุศลละกุศลเนี่ยมินิ신이 망놈이 봐. Hey, to me, church he run beside me. Church is to manage beside me. In a like nothing being the fire some Christian age what we like see nothing now. Ma pa ni some natural church development. Church naturally develop สร้างสรรค์อาเทที่โชคไว้แต่มั่งคุณปั๊มรู้จักสร้างทางไว้อเมริกาสิ่งเลยก็มั่งคุณรู้จักจิคุลเลยไม่ยังแต่มาท่าเล่นเอากลางสามยาวโลแต่รู้ใจมีด้านใจมียาวโล naturally ทำชีราภาษาวิจิวิ development we our research right ที่อัน church ทิ้งเขาเลยที่อัน survey ซะแล้วก็มาเลยทุ่มราดขึ้นนี่ continent ทุกลิซ่าอันหังตา vital สลักให้ริงเด็กเลย church ที่
trong năm sau vài element thì tiếng Pháp sốc gì empowering leaders being empower cái sao pastor mà đi empower sao này là pastor là in all sao luôn được lấy Jimmy li in empower nó sao là ali use sao là abuse cái sao thì không tham ai cả ali là chỉ pa lo vì rau vì dân đi thấy là ana develop sao phải potential cái gì develop xong xong John cái gì pa gì humility cái gì pa là cái gì nên sự pastor là chỉ là chỉ cam nó là cái này gift oriented ministryนั่นน่ะ ministry ใช่กิจมาเคลียร์มีอะไรนะอดปั๊มจริงๆจะเอาแต่จังใช่มาทำนั่นน่ะซาตะเคลียร์เอาเฮียซาสัตย์นั่นลาก็ใช่ก็ลาเศร้าอยู่อย่างนี้เลยนะนั่นเชียร์ก็ใช่ก็แต่นั่นวิสาที่กิจจริง oriented ก็ใช่ ministry จริงใช่น่ะ holistic small group ไปที่เฮียถ้าได้อิชิเจอที่บ้านก็ tested and proof ก็เลยมีคำเตือนว่า he fail เท่าสิไม่ได้ทำใช่ไหมไปชั่งเลยเฮลีบอมเบลีก็ถามแล้วตุ้มซิตี้แบงก์บอลก็ถามแล้วไอ้สิ่งของมิชชันนี่ชัดเลยสิไปซาเลยจะก็ซาเลยมันเขาตระการเลยรู้จักเฮวิ small group สิปังเลยนะใครปังตาปังละใคร small group ถามแต่งานนะซาก้าจะจะปังมันเอง small group อาการจะปังเลยก็ชิ้นนี้นึงจะไหนก็ไม่ปังทุกมันเองใช่ไหมเฮวิ small group ไปกระเตี้ยว group ที่ miniature church ไปที่ไปตระการสานะใช่ไหม small group บาง missionaries ไทยมีเด็กเลยสิพาลักเองกระทุ่มมาลีมาตีลีทำมาตีลี loving relationship เจอตัวอย่างลุงลีมาชัดกันร็อกตัวน่าให้ก็เลยช่วยอักเกิดจิมาพาทัดละจิลิสัตว์นั่นน่ะเลย entertain สักประมาณจะจัง grow relation มาเลยไปเลยวิชิว atmosphere อีกช่วย church ที่นั่นนี่มันก็อีกตรงที่ตะมังน่ะมันนี่มันวิราน่ะจังมีหลักมังหลักท่านน่ะจังมีหลักแต่เจอชาวพวกเนี่ยนั่นทุ่งละชาตัวเลยได้เสร็จเราก็เรียนนั่นทุ่งสิทธิเนี่ยพระนาวสินาวเนี่ยโย่จำท่านมีนู่นมาดามสิทธิเนี่ยมันตื่นเต้นเลยเพราะว่าขณะยังนาวไทยก็ฮิลาเลยก็ราชวงศ์ก็มุดเตยห้องไงเลยจ้ะจนนั่งสักอกนี่มันจ้ะยังมีแต่นาวสินาวนี่ละยังมีมาเลยนะฮัมโซอีนั่นเทนิก้าเฮียวนี่มีติงนั่นนี่เฮ้ยว่าจำท่านมีเจอที่มาบาลูเอาสักไทยปะกูทำจริงอย่างนี้ละคนเชื่อสร้างอะไรก็สัตย์เดลิก้าหรือก็สันเดลิเจอสิ่งแบบนั้นที่ชีวิตน่าจะรักสุดนะนุ่งเจมีในจุดนี้สุดที่สุดห้างมาชาติขมีเวอลุงฮิลีขณะที่อายารู้จักเท่าโลก็อิชิเวอลุงฮิลีอิชิเวอลุงเวลุงเลี้ยงอีเวลุงเลี้ยงคือว่าที่กระดาษขมาชาติจีขรบแล้วก็นุ่มสุนนาที่ละที่ตาห้างก็เลยได้จ้ะนิ่งมองให้มาชาติจะเล่ามากันมันตรงละไม่เจอฟังตรงละนู่นพาสเตอร์สิสักรอบทุยน้ำละใครพาสเตอร์นู่นพาสเตอร์สักนู่นพาสเตอร์ทุยน้ำละธรรมดาพาสเตอร์นู่นพาสเตอร์สักนู่นพาสเตอร์พาช่วยน้องเองนะไอ้ทุ่งวิทย์ atmosphere ก็ช่างนะเลี้ยงชีวิต relationship กับจีบาเฮียไอ้ทุ่งสาวไว้จีพาสเตอร์รู้เลยจังเลยแค่นั้นมาทำอะไรก็คิดใช่เลย passionate spirituality นั่นจะสร้างจากเลยว่าที่passionate salah ini kesaji kecangkat menglah kecang wibang ini menglah ini kesaji pesau ini adalah tentang maram agenda hulungan passionate salah ini ada siapa itu kamu cita church kido rau kerja kido passionate salah kan siapa laga matangli kubai ini last nih kubai functional structure jatuh kangkat strict salah kai constitution legal structure di mana ke relax saung legaไอ้ที่นั่นไอ้สิ่งที่他的เจ้าใคร的เลยงั้นเจ้าใคร的เลยล่ะอะไรวิธีช่วยฉันนี่เลยที่他的ใช่ค่ะที่โมเรมันนี่มันเสียพาไปสอกเดียแต่อาจจะสักไปรุ่มจิกมีป้าจีจิกท่าที่มันนี่ค่ะ traditional way ไอ้นี่จะถือให้สักละแล้วก็ last but not the least inspiring worship service inspire สาระใคร worship service ลาสามังมันนี่ล่ะ sharing สาระตุยกับตุยโน่ program with nature จีitu nasada terlibat mimpi kecangkat inspire sangat sangat even lah nasada tak ada mana lah nasada tu begini important sangat sebab kau film kalang kan no character no kipas orang si hab tahu no lihat terlibat macam mikai yang kalang mikai lah sate lah ni orang macam macam kau nak kalang ni kan lah satu kat apa nasada terlibat min lah deh ada saya ring lah deh isi kuih liarui recruit sama mandar lagi cuma hi
รับผมเลยก็ลาสามเอาปีที่ยังไม่รู้ตัวภาษาตรงนี้อินสปายซะแต่จังไงจังจีให้เวรจุดเดียวที่ยังปีนั้นเราสมัยรุ่นน้อยเปลี่ยนลักแกแล้วก็ตั้งแต่ล้างให้เลยแล้วก็จะรู้เลย